Kumade eta. Ya. Tinggal Kang Heri. Kang Heri. Kang Heri. Dek kemana? Yang lupa nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan my channel. Hari ini kita akan ngurak lagi bersama Mang Wildan. Lihat nih. Mana banget? Lu anjing. Ditutupan. Aduh. Juga bangsat. Ya ya. Tinggal nih beraya ya. 2 Ih, tinggal di naon eta? Naon eta? Cacing. Lupan? Kanggeng ngurak. Tuh. Ih. Anu sagung jempol tuh. Ih, babon ngeliat baraya. Jadi itu ngurek yuk jadi aduh. Itu tidak seharian. Metot Mang Jon tinggal ih. Cacing hitam. Ini 11 kilo iya. Tinggal karandel kieu tuh. Kilo. Sakilo teh 10 on. Ieu mah setelan buat ngurek sidat. Mang Wildan nuju misah-misahkeun heula. Arageungna. Oke, baraya lanjut. Mudah-mudahan kita bisa dapat bobon lagi, oke? Next time. Ih. Medol ieu baraya. Alah. Ih, Tinggal lembut. bae leutikkeun beuteung mah belut. Tuh. Ning. Lembut. Itu di betot lawanannya. Tah, Nah, aya. sekarang baraya. Kenyang, Wah mundur kali. beunang. Iya. Non eta. Iya, baby. Baby arah. Lah, bae. Lumayan. Lumayan. Sama tadi arah lepas. Ih. Ngelap. Allah, keong hungkul baraya. Tinggal di cangkang keong ngaseur. Laun panteng lamun misalkan rek pepegateun geus pantengkeun heula. Kalem. Ini baraya menyeng. Jadi urang pantengkeun eta rada di beko. Menyeng. Pak. Sok. Pantang. Oh, ih. Ini kekuatannya baraya. Beko deh, nyelap-nyelapkeun aya batu ngaganjel. Tah, hiji. Sok. Cerak. Ih, lumayan. Mantap. Ih. Ya, salam-salamnya buat Kang Imin, Kang Ade, Kang Peri, Kang Nono. Kang Nono tos. Tos. Lah, mak papang nih, papang. Mantap. Iya, bapakna mamah nanya. Mama anak Bapakna acan. Bapakna acan. Palidinya sih. Jalan dia. Oke, kita lanjut. Next time. Langsung dibolem ya. Dibolem saja. Anjir, geus lapar cenah baraya. Lapar banget ngadeg-deg. Aduh, lihat dagingnya. Daging babi. Lihat kipas angin modern. Moredan. Ke spot kali ini balongnya cuma hiji, lihat. Balongnya cuma satu, kesananya gak kering. Sawahan. Persawahan. Sip. Sip. Madang. Kita bakar-bakar lagi baraya. Aing celanana soek euy. Izin ketinggalan ku netizen. Ih, anjing nuna tong aing. Negara ya? Eta lancar. Cari berani. Pas bisa di kamera adanya. Teter video. Jangan nyecolna was ke dia kan. Lalu dia ya. Bahaya. Bahaya tuh.
ganjal ku cacing anjing. Ngagulutuk di cacingna. Jalan ke ditu kan ke dia. Itu non daun pemiluan. Ya siap. Serian atuh euy. Coba air. Kala saacan disantap tingalikeun heula. Lihat baraya. Lanjut lagi. Wareg. Lanjut. Kita mencari belut babon. Udah wareg ya. Dede wareg tak? Warag. Ah, ini. Dikawal sama kuncen. Kuncen balong. Nah. Oke. Kita lanjut. Mudah-mudahan dapat babon. Belutnya nolol. Masuk ke dalam. Belutnya kita urak-urak. Wah. Masuk lagi. Masuk lagi. Aduh, pause lah, pause. Coba tarik. Ih, leset. Itu tuh orang anu kaget jatuh belutan kan. Oh, nubas ke baraya. Bang Wildan ya, aduh. Mantap. Ya kameramen teh ieu ngebelesak ieu jero pisan ieu balongna ya. Iya, lumayan baraya tinggal di. Mana Cuma mana cikan kan. Saya nyampurkeun baraya kalangan abi euy. Aduh, lumayan. Ih, rada badag. Lumayan baraya tinggal di Kang Heri kayak sliding deui. Yalah. Sebelesekan. Kumaha deh eta? Ya. Ih. Tinggal Kang Heri. Kang Heri. Kena sliding. Jero baraya euy. Ih, medol terus ya, Mang. Tinggal Eksekusi ulah. Eksekusi. Kala tuh nempuh lah Mang Yudan ada kicing itu. Enggak, Cah? Nges, sip. Siap, kita tarik. Set. Ih, nah melonyan sih. Kumaha Kang Heri. Cacing, beak. Pasilanya. Pause. Kang Heri modal deui baraya ya. Aduh. Mana Kang Heri kenurna nyoropot teh. Ini situ di bedol. Di mama. Teh medol eta Gede Kang Heri. dikit. Mudah-mudahan babon 12 kintal. 12 kintal Celcius. Molonyo di monyon deui sia. Next nya. Kala cicing. Langsung ke kurang. Dia anjing ieu teh. Beli cendi elegnya. Ih, di bedol dia tuh. Beli cendi elegnya antep pula. Antep pula. Tinggal di. Apa belut badag maki gitu dah mah. Biasana mah abi kabungkur teh kitu sih. Ngomongna teh. Babon 12 kintal. Tuh mbahna tuh tinggal yang ge saru. Salana ieu mah sanes sarung. Sikat. Tah medok eta. Medok deui. Ku bancet. Soalnya orang teh sumpah euy. Next nya. Ya. Medol. Medol deui saurna teh Kang Heri mah. Udah deket-deketan banget. Di jero baraya berdijero ya. Mubuy baraya. Emang ngurakna sumur ieu mah. Ini jero kieu sa dada. Oke, rekan-rekan semua, teman-teman semuanya. Jadi inilah seni memancing ngurak ya, yang belum tahu paham. Jadi belutnya tuh di dalam lubang baraya. Nyatu di dalam lubang Di dalam lubang yang gede yang besar. adalah babon. Dan 12 kintal.
mulanya nu aya ingat dengar tidak ulah waka kan terus benang kaangirikeun set Medol baranya. Kumaha ya aya di pergerakan. euy paus lah we Paus eta aya lauk paus. guys dan lah balik balik oke baraya babonnya cuma satu baraya hari ini oke kita lanjut besok yuk dan balik kita pamit jangan lupa tetap stay di my channel Like, komen dan subscribe. oke di share anjing dek kemana dek jangan lupa non dek ih lumayan langsung dibolom ya Kumade eta. ya tinggal Kang Heri dek kemana dek jangan lupa non dek